Hello everyone. Northeast Window TV miyang tabir ba punamapu ahan bamakta da taram na uksari. Northeast Window gi akhan nabat thoramam oina puthokna parina ne sat thajarak liba election special haibadi election special haibas under lakaduriba Lok Sabha election ngamari lainana puthok sabha thoramam ni ngasi gi election special da koi gi guest koi state election do leba guest sa am bamakta da taram no pagi tan jadu lojage former NSUI Manipur State President gi sahi mangarak President gi thopu biram laba loinana Youth Congress Manipur State ki thausu pu biram ba sahi ani asita natana tongan ba hiram kaya da Manipur gi yaifana ba gi damakta achobo thaudan kya su loriba youth amma gi role loduna tongan ba thok kya pangthok reba ikai khumna sariba huju jingna Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson oibata natana Secretary gi thausu pu biriba yamba bankin Chandra taram nokse an rusidi ko election mari lainana puthokpa thoramam oibana maram oiraga huji megi haukiba megi tang ahum dagi ko tangu lita do fiwa mama Manipur da oiringai talak asida ko Lok Sabha gi election pangthoklani haina ko sem sabo pumloi loikre maram aduna ko gi youth ki thodang yamna maru oi election asida Congress ki Maikai dagi handaki election asiga mari lainana youth voters singda kari paujel pini amadi youth singna kari role loragadi achumba khoigi mayamna khoigi singthana ba yaba khoi candidate ama khanba ngambagi tanjadu oiganina khanbi bagi koi new tv Northeast Window bo hanba maktada ikai khumna bo chari handak lakadori ba namit kharani khaktangai sal aba Lok Sabha gi mikhal ase masida khoi ngasigi paliba lengak sason se loinala atai atopa leibiriba political party punumak sina first time political voters se sahi tarani pandagi hauraga adagi second time voters phawba akhoi 18 to 24 phawse masi compulsory akhoi ngasigi paliba BJP sarkar sina target tawramgani haidana khalle akhoi su political party national party ama oina every phase khuding makta leiriba akhoi gi voter khuding makse equally important oi akhoi na youth mayam se makhoi da piriba importance akhoi na uriba makhoi gi value ga BJP gumba political party amana akhoi first time voters ta yengiba mityeng amasung makhoi na makhoi gi importance se lauriba ani si yam khenai ai samlapna sum thamjarabada akhoi gi Congress party na ngasi pangthoiba asigumba first time voters second time voters mayam sida maru oina youth haiba tare ne youth sidaida akoina kari karamba wakhalon chelhan gadage adagi election si kari gidamakta maru oiribano election da ikoi miyam sina kari gidamakta participate tawgadoribano aduga election namagi chapchaba manungi oiba nungi oiba wahan thoksina karino democracy chatpa India gumba lebak amada akoi electoral process election haibase kayagi matik maru oibage haibana chingbase akoina youth singsida yamna phajaba message ama piba mathau taeba haiba punamakse akoi Congress party na ngasigi khunai sida leiriba tangdu leitadraba awa anana pik thalaba adagi masidaida youth mayam sina thengnariba problem not only unemployment problem akhoi tongan ba makhalgi tongan be issue kaya ama ngasigi naujariba naha kaya ama sina pungam thangam da ba potlum kaya ama pure hairakanda ngasigi sama sida akhoi karamba makhalgi punsi marel de hingi bage akhoi naha mayam se haibase makhoigi mathamoida loina hingi baneba adu pendana akhoi si ningam da ba kaya sina potlum oina puraga lakpasina ngasidi Manipur se akhoi ngaksam yoraba naha mayam se pendaba khoirang khoi saunaraba nahana masing yam khalaeba punamak se karina ko an bangam gani lakadoriba mikhal sidaida akhoi na ngasigi paliba sarkar sida ngasigi soiraba fail oiraba system kaya sibu chumthoe harakanda correction tawre harakanda youth mayam sina akhoi karigumba choba impact ama pire harakanda akhoi gi voting right se come down exercise tawgadage aduga for what we are going to vote and for whom we are going to vote aduga madugi impact na karino madugi outcomes na karino
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ इलेक्शन मतमदा नहारोल कया अमना लौगदब थौदांग करीनो अमसुंग कांग्रेस पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ग्रांड ओल पार्टी अमना ngasiगी नहारोल कया सिदा अखोइना पिनिंगिब मेसेज सिना करीनो हाइबसे बीजेपी गा असुकी मतिक खेनै अखोइदी नहा मयाम सिगी तुंगी पुंसिरोल अखोइगी कांग्रेस पार्टी दे यूथ हाइबसे ngasiगी सरकार सिना तत्तना लावे तुंगी युम्बी ने हाइदना तुंगी युम्बी ने हाइरिबा चिन्द खक नुसीबा साबिरिबा मखोइना नहा मयाम से ngasi नहा लिसिंग कया कया अमा मखुत खुलाई पाहल्ले हारकांदा कोलोम पाइगदबा लाइरिक पारगा लेगदबा पैसा तालगा लेगदबा फजबा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दम हई मसिंग तम्मे हारकांदा तोंगान बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कया अमा यावरे हारकांदा माना पामजबा लंबी दुदा मागी प्रोफेशन कया अमादा चचगदबदो चत्रे हारकांदा ngasi इमा लेबाक की मिंगदा इमा लेबाक से कंदबा यादेको हाइदना इमा मणिपुर की दमकता अखोई मियाम से हौनरुबा नाइदना ngasi की सोइरबा फेल्ड ओइरबा सिस्टम सिना ngasi की पालिबा सरकार सिना युम दगी नहा खुदिंग मकबु मयुमदा तुम्हंदना लाक तना चिंगथोगा अखोई पेरिफेरी एरिया सिदा चिंग पात तुरेल कया अमदा तुम्हम चाभम खंगदना मपुनसीदो हुरेन करी ओइगदगे हयेंग करी ओइगदगे खंगबा ngamdraba लाइफ एंड डेथ अनि गी मरकसिदा अखोई असुक्की मतिक मी पाइनिंगाय ओइबा पुनसी मरेल अमदा हिंगहल्ले हारकांदा थम्मिबा ngasiगी लेंगाक सासोन से सी पुनमक्तगी कन्ननबा हंदकी लाइबा इलेक्शन सिदा यूथ मयाम सिना करी तौगदगे मांगख्रबा नहारोल कया अमा सोक्सल्लाबा नहारोल कया अमा सिना हयेंग खुनाइदा मखोइसिना सुम मखाताना सोक्सनगी बतारगदी असुक्की मतिक अचौबा साफु अमा पिरकनी नेगेटिव इंपैक्ट अमा मसिदगी अखोइना करमना प्रिवेंट तहोगदगे हाइबसे हंदकी लाकदौरिबा मिखलसिदा अखोइ कांग्रेस पार्टीना नहारोल कया अमगी पुंसी सिबु कन्ननबा मखोइगी जॉब सिक्योरिटी की थबक फंगदबगी प्रॉब्लम कया अमा लैरिबसे मसिदा कनो तहोले हारकांदा एजुकेशन अमसुंग एजुकेशन न पीरिबा ट्रू सेंस ऑफ एजुकेशन से मसी अखोई फंगहल्लबा मतुंगदा सोसाइटी सिदा मखोइना एक्वायर तौरिबा नॉलेज मयाम से मसी सोसाइटी दे अप्लाई तौहल्लगा अफबा खुनाय अमा सेमगत सागतपदा अखोई अचौबा थौदांग लौहन्ननबा कांग्रेस पार्टीना अखोई ngasiगी naharol kaya ama youth kaya si amada lakadoriba election sida sumaina afaba lambi amada streamline tawthoga puraknaba hotnajari haibase sumain thamjage ओके अदो हुजिक सी इलेक्शन सिमांग द तारग लेरे इलेक्शन ग मरी लेनबो वफम ngakतनी थंबिरि से दो मरक सिदा हंगजन वफम जी हुजिक मणिपुर से तंदु लेता ब फिवम ददी लेत्रियना तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंग नदी हाइरी अदुबो बीजेपी की और हुजिक बीजेपी ले गवर्नमेंट ना कई हाइरिया कांदा शांति की लंबी हंजलपन इंग तपगा लेरे हाइबो वफम जी ने हाइजरी से दो अथिंग ब कया की मरकता अखोई कांग्रेस ना हंदक की इलेक्शन से माइ पाकनांगै की दमक करम मोंगदा कैंपेन तौरी अदुगा करम मोंगदा कैंपेन से चथरगा इलेक्शन से माइ पाकना होना बिरक मसी अखोइना अखोइ कांग्रेस पार्टी की ओइनदी अमसुंग इंडिया ब्लॉक की हाइबा तारे इलेक्शन ग मरी लेना हंगबीबनेना खितंग पॉलिटिकली सो हाइजगे अदुगा मसी कांग्रेस पार्टी से यामना लोबो इकाय खुमनाबा लोबो अखोइ याम ngakna चचबा अदुगुंबा पार्टी अमने कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा गाइडलाइंस खुदिंगमक यामना इकाय खुमनाजबा अदुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमने अनलाइक बीजेपी ngasiगी सिनेमा गुंबा लान से मूवी मखल अमदौना ओइरबा मणिपुर की लान से था 13 फाराबा सिनेमा की टाइप तौरबा लान से लोइरब्रा लोइद्रिब्रा हाइबा अखोइ खंगदेबा हाफ थारी ने इंटरवेल ने सिनेमा की इंटरवेल दो अदुमाइना हुजी अखोइ लान से जो हाफ थारीबा सिनेमा लीलादबु पुंग अममुक येंगुरकांदा हाफ थारा कांदा अचापो चारगा ngahak नुंगाइबे वानेबा कैनोम चारा खोलगा लानदा हाफ थाबजिदि कनामता अखोइ पाममोयबा हादि कैदोंगै अमु हौरकदोइनो जि खंगम नतेबा तम्बंगम नतेबा असेंबली सेशन फंगदोरे हाइबगी हयेंग हंसितुदगी अमु बोम टॉप नोंमै काप अमु लेपखरे तौरिसिबुबा अदगी लोकसभा इलेक्शन से सेंटर न पीरक गाइडलाइंस की मतुंग इना
ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯣꯊꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯌꯥꯁꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣഗ് ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯁꯟꯗꯅ ꯇꯥꯗꯗꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯎꯗꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯊꯥ 12 ꯇꯨꯝꯃꯨꯔꯒ ꯃꯅꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯐꯣꯠꯆꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯃꯁꯛ ꯎꯈꯤꯗꯕ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯍꯦꯟ ꯏꯟ ꯍꯦꯟ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯎꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯒ 1, 2, 3, 4, 5 ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ BJPꯗꯧꯅ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯈꯦꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯃꯆꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯕ ꯄꯨꯡꯉꯝ ꯊꯥꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯥꯝꯃꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯣ ꯊꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯏꯅꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯂꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯊꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯣꯏ ꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯪꯂꯦꯟꯑꯅ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯊꯦꯛꯇ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗꯩꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯄꯣꯠ ꯇꯥꯇꯥ ꯕꯁ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯋꯤꯡꯒꯔ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯊꯨꯝ ꯌꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯩꯖꯤꯡꯄꯣꯠ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯧꯅ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯌꯣꯝ ꯄꯦꯀꯦꯠꯀꯁꯨ パイꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯕ CMꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ
sarkar sida nong mata irang sigi matamda unazage appointment amuktadi pibio misi minana pik thalle ekoi wari amta sanazage haidana khun ngakpa volunteer mayam ama chingya tamya da peri phari da leiba ima ibel kaya si amana la e harakanda unazage minute manga tang oirso koi chi amatang pisanjaramge aigi isa do sire aigi ipuroi bado thawai mange aigi ipwanu pado aigi ibungdo lan phamda koi thawai katkhre masi amuktadi akoi wari watai tawjage haidana tha tarama thoisi mi gi tang ahumdagi tongan ba manipur gi kachin koya dagi appointment amta pbo na lakpa matamda manipur sarkar sina appointment amta pb gidabane ba adu ngasi de means in terms of thousand and thousand de appointment ne piri se kari tawbono khangde mabuk yam phagal e akoi bjp sarkar ji ko yam phagal e hek to mi ji una hogdaba mayam do hujik vote maya ji da pulop una khala aba khangde ba adagi scheme mayam ama yen thok piri bra kaidawri bano kari ahaw athum yelim no khangde manung sida manipur sarkar kadai chatkhre mla minister kadai de chatkhre na lambi sorok do thoga lawram ba mayam do ngasi di chief minister gi banglo manung changura ga thorak pada nok nok tona momon minok tona maithong do makalam ga thore eba magic shan dona saur ga changi ba mi se manipur gi cm banglo manung bu hek changura ba thorak pada nok phet tawra loin thora ani karam ba jadugar no khangde ba tawri se magic shan ne ba ori se aduna election campaign di congress na te tawri se bjp ra congress party ra karamba party no election campaign tawri se haibase loina khangbiram gani leibak miyamna adagi bjp ga chatmin na ba party ama su leidai ne ama yam ima leibak ningba party do ima leibak tawra ga dum leiba solution di amta purak pangam daba aina du haibiramam ne aina du tawramabane aina du tawramabane haidana tawraga sentiment sagatlaga miyam sibu emotion da game ama sanare harakanda moigi emotion gi game plan do da emotional atyachar tawraga lan gi marum da vote khomba median hanamna hogram ne congress party di miyam sina thingbi dana opposition da leiriba congress party se miyam sina kaisu su tawbangam jadraba mla manga khak leijaba asuk yam tolaba ekhoi gumba party se sidai do onsan laga tawbiriba mayam se masi miyam na su hena khangbiram gani ba aduna ekhoi di chamna leibak kan se haijabane henman gre ngasi tawriba sarkar sina aduna awon ba mapurak se manipur si kalhau se handaki mikhal sina aroiba mikhal oiba yai democracy chatpa leibak amada constitution ga si semdokhi gadra haibagi chingna ba leire adagi election ga si mathang di tawraroi hairakadra khangde hojik pradhan jila member panchayat ki mayam ji loina nominee khanbadawna khandokhrabane elected body amabu appointment system da loina khalla abane ba adoi targadi election si ju khar leiraga election tawraroi haira ani ba si punamak se hojik ai international makha chatha se ba to marak sida iran mayamam leire haira campaign su tawdre haira ado koigi adoi gadi handaki election si free and fair oiba election ama oigani haina lobi ba natraga karam masi matang di reaction macam tang thabiyo adu continue dum tobiyo ngasai congress party gi oina india bloc gi oina ekoi ta sengna paisa su leijade miyam ne hena khangbiri badune account khudingma congress party gi election hayeng hangsit ne harakan sida loina sis tausan birabane ba kanagi youth congress ki account kanagi national students union of india nsui gi students wing gi account bhauba ngasi paliba lengak sason sina sis tausan dana account da kaya no khara yaujaba khara du bhau season na ba yahandadana kham thengna wahalli ne ba Sri Rahul Gandhi na Bharat Joro Nyaya Yatra tauringai marakta Bihar yora akanda rally chatlingai maraktu da account sis tausan gidana aikoi si rally chat pangam dadana lepim ne ba sigumba party am ne ba sida kadai re koina paisa puthoga election tawdorino sina takpadi congress party gi oina di akoi di ta seng ba handaki election sidi am free and fair oini aikoi gi side gi di ado ngasi paliba lengak sida ya leiriba amasung makhoi ga chatminnariba political party bjp di moina absolute majority da sarkar paibane tam manirak paira abane moidi tauge da ngambane moidi power gi damakta siba naba ki daba mi ji leirage na ngairaba adugumba in any ways in any form tawre harakanda by hook or crook power pai hodaba ya de khanwa party amane ba bjp haibasidi aduna free and fair election oihanba haibase aikoi congress party khaktana ngammoi
aduna ngasi leibiriba manipur gi praja punamakta aina appeal tawjaningba aina request tawjaningba de thamoi sengna tha tarama thoi chahi ama phajalakadorabase akoi asuki matik ware wari ngai matamdana ware haidana akoi lambi surokta kappaga laudana akoi Assam Rifle na tawbigiba mayam army na tawbigiba mayam rapid action force na tati tawoina tawbigiba mayam police na tawbigiba mayam nahet pigiba akoi gi mahairoi khunai da akoi nongmai kapsandana akoi gi adumain tawdana tawba imai ben mayam da phudattana chaina kanthattana tawgiba mayam do ngasidi election na lakpada loina miyam se ma aigi ipuroiba kainagiba aigi icha inau kainagiba mathwai manggiba mayam do tapna kaurapagum mangdharapagum tawreeba masi akoi kauthokpa chumoi aikoina leihidraba thawai singdubo ngasigi lanpham sida mathwaina pontha pigraba athauba kayado aikoina tasengna nungsiba ama oiba taragadi ima leibak tasengna nungsiba oiba taragadi adugumba thaudokto amok repeat tawraktanaba aikoi matamduda aikoina kapkhiba mittagi pi tagibado aikoina leimana amatorsu katnaba haidana asiba thawai yaudraba hakchang singduna moktagi lambida purakpa matamda miyam pumana lambida lepe haraga lei chairaga ok khongba makhai akhoi kapkhiba mayamdo ngasi amuka na hongnana ningsingba matam oireba election maya sida akhoi miyam se karigi kauthokpanoba MLA minister kadai da chakre haina law khongamba ima event mayamna ngasi pangdhare harakanda nokphet tawraga CM gi banglo dagi thora ibasi karigi noba ima event singsu naharol singsu satra naharol singsu akhoi achumbagi namakta lepminase ima leibaki damakta lepminase haiba taragadi handaki lakadoriba mikhalse chumnagi mikhal nate tarai ba election ama nate manipur gi marai bak lepkadoriba manipur gi tungi punsi si kari oirakadagi haibado aduna akhoi gi deciding factor oigadoriba yamna maru oiba last ki khonggaw ne handaki election sidi aduna akhoi thagat chariba congress party amasung india bloc na thagatliba se paisana su akhoi taw basu itik su leijade aduga election campaign su akhoi dadi athingba mayam ama thambi bani na taw basu ngamjade aduna matik chai karigi damakta akhoi congress na sponsor tawba candidate sida akhoi na support tawraga makhoi bu MP ona thagat kadori bano oza angom cha bimol akoi jambo akhoi na MP ona muktang tharaga akhoi miyam jigi mihut kaidobai ohan gadori bano Alfred Kangam Arthur na outer the MP kari go ohan gadori bano haibase akhoi munna wahang tawba tai dolgi political party gi ama natana aduna free and fair election ohan se hai taragadi akhoi paisana sakti pairiba power da leiba party na mamal leitaba akhoi gi punsi sibo moigi lising mari manga duna yaba lising ani ahum duna yaba gi type ta akhoi se leihallaga chatkhragadi sahi manga gi akhoi gi yamlaba punsi matek amase akhoi na isa se manghanjabaga chap manarani haibase haijabaga loinana free and fair election si congress party gi side di clear cut crystal clear oigani aduga lemhoriba political party sing sarkar da leiriba party sina kari ohelakadage mahaki leijariba machineries khuding magi khulai mayam si sijanaraga hayeng nampu sapu kari tawrakadage habdudi khangdre punamakse kanana thingbangangmani kanbangangmani habse praja aikoina ne praja aikoigi khutta lei awonba khunai ama purakse haragadi handaki election sida achauba para ama tambiraga manipur kanminna se habse ai sumaina haijage okay coming back to akoigi candidate akoigi political party punamakna magi akoigi yamna kare haitare candidate matik sare na loina puthona rapane to kanna akhoi congress ta or india bloc ta allegation tawribase to political party singna congress ta sahi kunra yamna wajar aba akoigi mayamum hundoklamlaga akoigi inonona university amadagi puraga akoigi mabu candidate oina puthokpase inergise masi congress manungda marai sai thrapa haidi congress manungda akoigi machangoiba leitabadagi makoino wairubani haiba wafamsi yam kanna allegation ama thami masigi matangda kari reaction piningi masi amtang tham ekhoi sine congress party ga topa political party ga yam khenai haise yamna ideology phajaba principle phajaba leibak miyam gi damakta khanba party ne haibase ai isana isagi party se yam thagat pa oina tagadra di khangde ko mayamna adubo hangbira abanena ai paukhumdu pidaba yadaba pijabane sidaida party da wajara abane haidana aikoina time and situation do yengdana
कहीं तब यादेब कांग्रेस पार्टी दी लेबाक मियाम की दमकता लेबा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी दी कोई लेबाक सिगी दमकता लेबा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी मीन्स इंडिया इंडिया है बदी इंडिया की मनुंग से लेबाक लेहाउ से हिंगीबा मागी नागरिक खुदिंगमक सिनेबा अदुना मणिपुर दसु मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना अकोई तोंगान तोंगान मतिक चाबा क्वालिफाइड ऑफिस बियरर ओइसनु पार्टी वर्कर ओइसनु क्वालिफाइड ओइबा मीगत मयाम अमा पिक थल्ले अदुबो वाई ओजा बिमोल अकोइजम हाइबसिनेबा मसे आई ना हाइजरबदा हौनरुब नाइदना लेबाक प्रजा मियाम सिना अखोई मेगी तांग अहुमदगी येंगसे तेंतकना मेगी तांग अहुमदगी डॉक्टर बिमोल अकोइजमना लौरइबा मागी रोल माना खुनाइसिदा पीरिबा कंट्रीब्यूशन अखोई इंटरनेट से अखोईगी पालिबा बीजेपी सरकार सिना लेंगाक सासोन तौबदी हैत्रमनेना इंटरनेट थिंजन लेंगाक सासोन तौरखिबनिदना मियामना वानागिबदो इंटरनेट पाइबा फंगदबदगी वानागिबा मयामदो ngasidi नेट यारकपदे अदुसु लोइन काउथोखरेबा था 12 फादा ngairi si लोइन काउबा हौरअबने बे यंगने एखोईगी मणिपुर प्रजा से ngak की ओइना चटपदौना तौरब्रा हाइबसिनेबा इनि याम पेंजद्रिसे ओजा बिमोल अकोइजमना महाकी महिरोई ओइरिंगाई पुंसीदगी सात्र ओइरिंगाई मतमदगी माना कैदवे पुणे यूनिवर्सिटी दा गी हौरगा माना मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन मफमदुदा लेबदगी माना अदुमाइना सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी की थौदांग लौरे हारकांदा आर्ट एंड कल्चर की लमदा मणिपुर खुनाइसिगी अमगा कांगलुप फुरुप नाइदना पुनमक्सिबु इंटीग्रेशन तौबगी वाखलोंदा अदुगुंबा यामना स्टूडेंट्स लाइफ तगी हौरे हारकांदा चौबा रोल अमा लौरखिबनेबा दिल्ली यूनिवर्सिटी दसु अमुक मागना कनो तौबा मतमदा मही तंबलाक मतमदा मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली हाइदना मसात की अचौबा रोल अमा लौदना लाखिबने अदगी सुमाइन तौदना माना पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी फंगखिबने महाक्से दिल्ली यूनिवर्सिटी दगी अदगी मतुंगदा अमुक इंडिया की टॉप सेकेंड यूनिवर्सिटी ओइरिबा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दा एसोसिएट प्रोफेसर अमा ओइना महाकना टीचिंग प्रोफेशन दा अदुमाइना थबक चंगिबनेबा हाइरिबा सांगबा मतमसिदा इचे अखोगी इरोम शर्मिला की मतंगदा मणिपुर मई हौगिबा मतम तोआन तोआन बा तेंखांग कयारकता मणिपुर की चावरा बर्निंग इशू मयाम अमदा मणिपुर की वोकल ओइना लाखिबनेबा अखोई हंदकी था 13 की इरांग मतम सिदा खक्ता थोरकबा नतेबा ओजा बिमोल अकोइजमसे कुइरे माना तौरकपा आर्ट एंड कल्चर की लमदा ममी की ताइबंग की लमदा फिल्म की लमदा माना लौरकपा रोल अदगी तोआन तोआन बा कांगलुप फुरुप मयाम से अमत्ता ओइना अखोई सिगे कल्चरल डाइवर्सिटी से सिगी फजबा डेमोक्रेसी की वाहनथोक करीनो मसीगी मतंग दा मियाम सिदा ज्ञान ताहन ताहल लाकपा इंडिया लेंगाकना मणिपुर दा येंगिबा मिटयेंग मखोइना उसित थोइदना ताथी तवोइना तौबिरिबा मोंग मतौ अमसुंग हंदकी मपुंग ओइना कांगलुप की इरांग अनीना मरम ओइरकांदा अखोई लाना कांगलुप अमना कांगलुप अमबो अखोई दुमाइना फॉल्स प्रोपागेंडा तौनरगा मैनिपुलेशन तौरे हारकांदा अमना अमा ब्लेम गेम तौनगिबा मयामदो अदु पुनमक्तु माना हाईलाइट तौबिरे हारकांदा राइट प्लेटफॉर्म दा राइट प्लेस दा एट द राइट टाइम ताहन गदबा मिसक्तु की नाकोंगरु यौहन माना नेशनल मीडिया की प्लेटफॉर्म दा इंटरनेशनल मीडिया की प्लेटफॉर्म दा तोंगान बा सेमिनार कॉन्फ्रेंस मीटिंग तौरे हारकांदा मफम चले हारकांदा अखोई मणिपुर प्रजाना इरांग सिदा अखोई लुप्पगा लेरिंगाई मतमदा सरकार सिना अखोईबु नमझल्लगा इरांग सिगी मरक्ता इराक हल्लगा थमिंगाई मतमदुदा पांगल थोक्त्रबा मणिपुर प्रजा की अखोई हाइनिंगबा लाउनिंगबना पिक थल्लबा मतमदुदा अखोई पुनमक्की खोलाउ ओइबिगिबा ओजा बिमोल अकोइजमसे मसी महाकी थमोइनुंगदा करिगुम खरा लेबाकी दमक्ता तौगे हाइबा वाखलोन अमा यावरिबा मसी इनबोर्न नेबा अखोइन इंसिस्ट तौरुबा हाइजल्लगा हापचल्लुबा याबा नतेबा तसेंगना मसी मसागी मनुंगदगी थोक्चरकदबा पोटनेबा अदुना मागी अर्ली स्टेज मागी स्कूलिंग की मतमदगी कॉलेज लाइफ तगी मागी एमए की मतमदगी पीएचडी तौबा मतमदगी ओजा ओइना माना हुजिक जेएनयू दा लेना जेएनयू की मागी कलीग्स मयाम की मरक्ता छात्र मयाम दुगी मरक्ता माना लौरिबा रोल मयाम से असुक्की मतिक चावग्रेबा हाइबगी लोइबा नाइरोयबा दो पुनमक्से यामना हेना अइना हाइजद्रगसु महाका लोइनरक्पा दिल्ली दा अदगी मफम दा लाइक तमदना लेरिबा मियामना हेना खंगंगनी
दिल्ली दा खक्ता लेरगा मियाम की थबक तौब नते इलेक्शन खुदिंगी मणिपुर की लूरबा तांकक खुदिंगी इलेक्शन नत्रगसु मणिपुर अवाब तारकप मतम खुदिंगमक्ता ओजा बिमोलना यावरक्तबा लवरक्तबा थौदांगबु करी लेगेबा महाकना लोइना लौरगा लाकपनेबा मियामना ngasi ngarang khata khangakpai waneba डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की अखोई की मिरेप से महाक्ति यामना करी हाइनी सोशल मीडिया दा माना तौरुबा माना चतलुबची थागत पामजदबा अदुगुंबा यारक्तबा मीनेबा अदुना मादी माना तौजरिबा पोतो महैया लगा लोइरे मियोइबगी अवाब खरद ओरसु को अल्लमगा स्टेट सिगी इंटरेस्ट दा थबक खर तौजरिदुना यारे आई मिंगोना सो तौरुबगी मथौ तादे खंजबा अदुगुंबा मीनेबा अदुना ngasi social media da competition तौनबा अदुगी race ता यावरुदबना मरम ओरकांदा खनागुम मियोय खरना एकोय लाना पाउथोक पिरे हारगा मादी उई उदे तौरंबा याय अदुबु मा खंगदबा ओजा बिमोल खंगदबा मी कना लैगे ओजा बिमोल खंगदबा मिसक तुदिने खंगजनदबा अमा नत्रगना तोंगानबा हुजिकी लेबाक थुगाइबदा यावरिबा बीजेपी पार्टी की मिसक सोयदना ओरंगनीबा अदु नत्रगना एकोय लेबाक नुंसीबा मचेत अमता फावदबा लेबाक की दमक करी रोल लौरखीगे हाइब खंगदबसे कना कनाना लेबाक सी कल्लगा लाखी कना कनाना लेबाक की अफब रोल लौरखी हाइब खंगदब मीदुदी लेबाक नुसीबसु यौरमोयबा अदुना डॉक्टर बिमोल अकोइजम मसक खंगदबा हाइबसे मसीदी लेबाक सिगी इशूसु खंगमरोय लेबाक सिदा इंटरेस्ट सु थोइना लेरमदौ मानदे सुम इचम चमना पंहिंग हिंगजबा अदुगुंबा मियोय खरा ओरमगनी हाइबसे आई थमजगे अदुना मसाई हंगबिगिबा कांग्रेस पार्टी दा मतिक चारबा मियोय कया अमा लेरगसु अखोय करिगिदमक्ता ओजा बिमोल अकोइजम दा अखोयगी मिरेप हलिबनो हाइबसे अखोयदी लेबाक कंदबा यादे हाइबने हंदकी तांककसिदा पार्टी लाइन की अबबता चत्तबा यादे पार्टी ना लूबा नतेबा पार्टी ना लूदे अखोय लेबाक कलहौरगा लोइरे मियामगी अवाबा खोलाव पेंदबगी खोलावसे अमुक्तंगदी थिंगहौरगा मणिपुर कलहौरगा महौसादौना तंगदु लेताबा नुंसी चानना अमगा अमगा हिंगमिनबा हराव तयामना कांगलुप जात बिजात खाइदना चनिंगबा मफमदा चटपा कोइनिंगबा मफमदा कोइबा मखोइनसु अखोइगी मनाक्ता लाकपा अखोइनसु मखोइगी मफमदा चटलुबा अकी तुजुंग अमता पोक्तना अयुक नुंगिन नुमिदांग खाइदना चनिंगबा मफमदा चटलगा तंगदु लेताना हिंगबा पुंसी रेलदो अदुदा अमुक हंजल हलकनबा हेना चावखतपा लेबाक अमा ओइरकनबा मांगजिन थाबा खुनाय अमा ओइरकनबा तुम मगा नुंगदुम लाइरेंबीदौना खिल्लगा लेबा आदा उकक वकक तौना आदा तुमगा तारगा लेबा थवाई पांदबा जीबदौना पार्लियामेंट हाउस मनुंगदुदा एमपी ओइरु चलोना थाग्रगा मियामसिना थाबीरे हारकांदा लास्ट बेंच ता फमगा उइरा लेबा बीजेपी की एमपी सिंगदो अदुगुंबा एमपी दो महुत सिन्ननबगिदमक्तनेबा अखोय ओजा बिमोल अकोइजम थादोइसे कोइलाव लावगा खोंगगा लाव खोंगगा याबा नते मरम चाना मचाक खाइना मतंग चाना मफम चाना अखोयगी सिस्टमेटिक ओइना लेबाक सिबु रिप्रेजेंट तौबा ngamgadabase अखोय ओजा बिमोल अकोइजम नेबा अल्फ्रेड कांगम अर्थर नेबा अतोप थोइबा मयाम सिदी ए एग्जांपल अमा पिजगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने सिटिंग यूनियन मिनिस्टर अमबु टिकेट पीद्रे हारकांदा कांग्रेस पार्टी की मी मयाम अमा लेरगा कांग्रेस पार्टी की वाकर मयाम दा टिकेट पीददना ओजा बिमोल अकोइजम दा ओइना टिकेट पीरी करिगिनो हंगदो बोय सरुकपुदी आइदि लेबाक प्रजा मियाम से सिगी वहांगजे हंगननिंगेबा बीजेपी की हुजिक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एजुकेशन मिनिस्टर की फम पाइबिरिबा अदुंबा मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो महाक्ता टिकेट पीददना करी नो कदाई दैनो मा अखोय मसकसु उदबा लान की मतंग करीमतसु उदबा अदुगुंबा मिसक अमदा टिकेट पीरे हाइबदुदी वहांग तौदेबा लेबाक प्रजा मियाम सिजो मसिनेबा अखोयना ngaiसे अदुना मसी क्वेश्चन तौसे अखोय कांग्रेस पार्टी द ओनसन लगा क्वेश्चन तौबदा थौना फरी सुमाइना ngasi की पालिबा लेंगाक सासोन बीजेपी सरकार सिगी मफमदा लेबाक थुगाइबदा थौना फरीबा बीजेपी सरकार से मसीदा कांग्रेस पार्टी द क्रिटिसाइज तौबा ngami सुमाइना क्वेश्चन तौबा ngami सुमाइना बीजेपी सरकार से द क्वेश्चन तौबिरंबा ओरगदी मसी लेबाक सिगी फिबम सि यौना सो अमोइदबनेबा अदुना इदि अमा मासु याम हाइनिंगदे मीबुसु कया हुनबा खोइदि हैजु हैतेक्वा कांग्रेस पार्टी दि कया सो तौदे अदुगा अखोइना पामजबदी अफफतसे करिनो फजना डिसाइड तौबियोबा फजना एनालाइज तौबियो वाखल तारबा अखोइ सिटीजन ngaktane इमा लेबाक नुसीबा ngaktane कनाना इमा लेबाक नुसीबनो कनाना इमा लेबाक नुसीबा साबनो हाइबसे मसी अखोइ मुन्ना खंदरे हारकांदा ओजा बिमोल अकोइजम से क्वाइदगी मतिक चाबा पार्टी नुंती
Congress Party ne na khanbi no bo Oza Bimol Akoizamdi Oza Bimol Akoizamdi ne miyam gi mihut ne ba madi aduna akoi party gi sunate miyam gi oi khrabane aduna miyam na angtang thagat pire haira kanda akoi gi awaba punamok se ko an se aduga awon ba Manipur ama porok se India sarkar gi mafamda yade Manipur gi su masing yam jadraga su MP ani ahum leiri ko Rajya Sabha da ama Lok Sabha da ani nakoina tawning bada yaroi aikoi masing yam jadraga su apik pa state oiraga su population yam jadraga su aikoi su sahi ani lising ani henba adugumba akoi gi puwari na sagona raga lakpa adukki matik ningthau palamba mathona leiba aikoi puna nungsi sana na hingakpa independent nation namo ina leirakpa adugumba leibak amane phurup amane haibase aikoi lauru na bagi damakta Manipur gi yai phana bagi damakta Manipur gi interest ki damakta aikoi Oza Bimol Akoizamda aikoina choose tawjabani mahakpu pick up tawjabani haibase ai mayam gi mafamda thamjari Okay, hoji candidate masenji na khoi Congress na su hairisi mokhoi candidate na full khaidi almost perfect oye masi kai hai tare akhoina direct puthoga kedo banate habo from duni mayam na mahaksi sokalaga support tawraga ma pu vote lepi ro ka hairaga adumai to bune habane bodo hoji RPI athawale ki spokesperson amana phongdoki basi Center da hojik mayam na khangnare ND Alliance se yawbani to Manipur da makhoi gi spokesperson hairi se alliance oide haibani ato masi gi matang da di kari wafam thani hoi Congress ki Honorable President Sri Kaisam Megachandrana Oza Bimol Akoizam gi nomination file tawraba matung da thorakpada press media da briefing tawbada hai giba miyam tabiramani na khanjai BJP Haijan bi sarkar Haijan bi tawsan bi tat ki sarkar Haijan bi sarkar ne ba Haijan bi sarkar BJP gumba amaga alliance oiba RPI na bu kaidobe Haijan loidoino center dana BJP ga chatminare aidi RPI se BJP gi spokesperson bu male ba BJP na nganga da ba wa makhai se RPI na du ngang leire ba aima kaino tawise aidi nga ine BJP gi sarkar gi spokesperson dauna tawreba RPI gi mioi singse center da na ada athwale e na moi gi kaidawre RPI e na handak BJP na amka hana sarkar paihanda ba yadre absolute majority phangan gadabane haina lauthoe somdana moi party na ga haide ko RPI masing asu kahan na hotnari ga haide ba BJP na sarkar paihanda ba yade hayaba press conference da haine ba miyam lon urongani somdana BJP si miyam na yadre saunare khangbadagi akoi RPI si BJP ga chatminai si khara tawnarakpadagi RPI si BJP gi alliance ne khangrani matagum Manipur praja miyam si bu kaim khangdaba akoi tumit tin kang dawna ubra khangdeba yarigai haijange khanga akanda na atopa propaganda ang tawraga sanagen khanmaneba BJP amasung BJP ga chatminariba party singse aduna moidi miyam sina loksing singakpa mikap thorakpase yam sauningeba moida penjadeba mathwai je pokpok sakchayeba moida karigino moidi miyam se pangaga pangjallaga adum leihanningeba moidi aduna center dana RPI na BJP gi wangang leire state ta suyo RPI na ngasi bauda BJP chaiba leibra ai RPI gi candidate ama mabu kari su lanai ai adugumba leijade loina nungsi mirep khudingma imalai ba ki damak da thora ibangak tane moi su kari gumba interest amada wakhalon amada imalai ba ki damak da thorak po oiramgani ai respect tawe loina mirep khudingmak po tawbadang bo mirep singduna lepi ba moi gi dol duna piri ba party gi principal ideology singdo adu khoi leina da ba yade ba Laibak Thugai bada yauriba, Laibak Mai Thadok bada yauriba, political party amaga best friend oiraga, mana satmin na di haibu karidoba. Aduga sidaida. Asigumma mayam se aidine, yam haining de, Laibak ki lura ba isu kaya na mang da tara kanda. Common interest ta common goal da satmin na gadra hairaga. Aidi RPI oisano, BJP oisano, tongan ba political party singse handak dine. Ai moi leibak ki interest ta taseng na leibak nungsibo oi bataraga dine aikoi Oza Bimol Akoizam sida matam leiri hujik phajana support tawbire hairaga ne aikoi leibak chi kalhobana chunggadra na khalle aidi tongan vote to khitang khaidoknaraga ka su karoi da badane vote to manghan doi sorok pudi aikoi
ओजा बिमोल अकोइजमदा पुलअप सपोर्ट तौमिनरगा अकोइ फजना चाउना माइ पाअलगा अकोइ पार्लियामेंट दा थागिबना चुंगदरा खल्ले अकोइ आरपीआई गी अमा अमादुना करिनो केंद्र गी एमएलए अमा ओइरा खोलगा हयेंग फजना मणिपुर गी मरु ओइबा थौदांग कया अमा असेंबली दा लौबीबा याइदना कादौसु माले अदु सेंटर ददी अकोइ एमपी गुंबदी यागिरोयबा सुम पंगसाउ साउगतलगा पंगलाउ लाउरगा हेक्ता याबा नतेबा पार्लियामेंट मनुंगसि बॉक्सिंग रिंग नतेमी फुनारुबा यारोयबा अदगी कम्युनल नाइबा वा मयाम nganguba yaroyeba kanglop jati ama pallaga nganguba yaroyeba लेबाक की इंटरेस्ट कमन इंटरेस्ट अखोई अमत ओइबगी शांति की चौखत थौरांगी वारी साभमदुदा अखोई इमा लेबाक सुम तौरु लेबा यारोयबा अदुनने बीजेपी का आरपीआई का सब माने हाइसे बीजेपी न सोमदा इमा लेबाक की मिंगदा भारत माता की जे तौरगा सिदैदा लाई मैम तौरगा भोट खोमीबा अदुमाइना सोमदसु मैतै सेंटिमेंट सागतले हारकांदा बीजेपी अमसुंग बीजेपी का चटमिनरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिना मैतै इमा लेबाक तौरगा मणिपुर तौरगा मणिपुर सिबु मोय खक्तगी मणिपुर रने मियाम सिदि मणिपुर नुंसिरा मोइद्रो मियाम सिदि ममा लेबाक नुंसिरा मोइद्राबा कनानासु हेलोय कनानासु तारोय इमा लेबाक नुंसिबदा मणिपुर गी दमक्ता लेपदा अदुबो इमा लेबाक पुतुल लमोयना सिजनरगा राजनीति तौबदी लांगनी अदुना अखोय इशूदा चटमिनसे मांगदा तारिबा इशूसे सिबुना नेछल्लगा कुपसल्लगा लोसल्लगा थंबा अदुगा अमगा ब्लेम गेम तौनरगा लान लोसल्लोने लांदी लोसनगेदी हाइददना सिदैदा अमा ब्लेम तौरले अदुना कयिम काना रोय सुंबसिदि ओजा बिमोल कोइजम होइगा कंपैरिजन तौबदा आइदी कंपेयर तौबसे चुमदब्राना खल्ले अदुना सिगुंबा काना रोइदबदा कनो तौदोय सरोपदि कमन इंटरेस्ट अमदा चटमिनरगा मतम लैरी होय पुन्ना सपोर्ट तौसलहौबना आइदी फगद्राना सुम खंजबा हाइतारेने हजिसे इलेक्शन सिगा मरी लेना तोंगा पार्टी कैंपेन तौरी कांग्रेस की कैंपेन तौबगी नियम से मैम मांगदसु थमग्रे दो हजिक सोशल मीडिया मैम हंगसे कांग्रेस की लेरिबनी सोशल मीडिया पाइरिसी बीजेपी की एनडीए की ओइगेरा इंडिया ब्लॉक की ओइगेरा दो मरोइना अहानबा अखोइगी स्टार कैंपेनर लिस्ट अखोइ मणिपुर की ओइना लाउथोई बीजेपी की लाउथोई कांग्रेस की लाउथोई अदुदा मणिपुर दा अखोइ इरांग सिगा मरी लेना अमुक फौबा लाओ यादे हाइना हाइखिबा अखोइगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से स्टार कैंपेनर दा हापि अदुगा लोइना अतोपा साइड अमदना अमुक अतोपा पॉलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस दा अमुक हाइरिबसी कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की मनुंगदा अखोइ मणिपुर थुगाइबा पामी हाइना लौनरिबा मयामना हाइरिबा अखोइगी तोंगान नेशनल मीडिया दा अदगी कैंपेन फौ सत्तना हाइरिबा अखोइगी मिंगोइना पल्लबद अखोइ लमतिंगथांग हौकिपसी याउरि अदा मयामना रिएक्शन पीरिसे कांग्रेस ना मयाम हाइबसी आई लोन मा हाइजब नतेको हाइदी माइमागी पॉलिटिकल पार्टी की मी लेजरिमे अदो मखोइ सिंगना मणिपुर थुगाइबा पाम्बा मिसक अमा अखोइ कांग्रेस ता हापे अदुनदे कांग्रेस से अखोइ मणिपुर बु नुसिदबा करी नेशनल पार्टी अमनी हाइरे अदो अमुका कोइ कांग्रेस की फैन हाइगरा नत्रगा बीजेपी बु नुसिबा ओइगेरा मखोइगिना अमुका मखोइदा अमुक हाइरिसिना मणिपुर अमुक फोला ओ याखिद्रबा प्राइम मिनिस्टर से हंदकी कैंपेन सिदा स्टार कैंपेनर दा याउरि हाइबो वफमदुनि सिगी मतंग सिदा अनि सिगी डिफरेंस मसी हाइफतंग थंबियो याम मसी क्वेश्चन से हंगभम थोए हंगनिंगंगनी अदुगा अखोइनसु मसे ज्ञान ताहनबा मथौ याम ताय प्रजा ज्ञान ताबा सेक्शन खरसु यावरंगनी मसी चुमनगी प्रोपागंडा ने हाइबा तसेंगना मनुंगी रियल इशू से खंगबा मीनदे अदगी कनागुंबा खरा फेसबुक दा सोशल मीडिया दा मीना थागलकपा स्टेटस खरा पारगा अदगी मीना हाइनाबा खरा दुदा बेस तौरगा चटफिगो कांगुना अदु चुम्मा बोइदा पंगनिंग निंगनी हादि मनुंग थिटना पारुदबा थिजलुदबा कांगु खरनादि अदगी अचुम्बसु करिनो खंगना मियाम सिदा उच्चाइरगा लाना चलहनबा होटनरिबा अदुगुंबा फॉल्स प्रोपागंडा संदोकपदा थौना फरिबा बीजेपी अमसुंग बीजेपी गा चटमिनरिबा पार्टी अमसुंग मोइगी पार्टी वाकर सिंगदो पार्टी वाकर नते मोइ कार्यकर्ता सिंगदो मोइदि याम लुबने हिंदी दा कई याम हाइबने अदु मोइगी कार्यकर्ता मयाम दो मोइगी अदुगुंबा मयाम सिना सानबा अदुगुंबा कइनो मने दा सिसे अदुबो सेंदोक्तबा यादे कंफ्यूजन अमा क्रिएट तौरबनिना मोइना फरेने डॉक्टर लमतिंथांग से लेबाक थुगाइबा पाम्बा मी अमने हाइबिरिदो आई अदुदा कमेंट अमता तौजरोयबा
फरेबा हाइबीबदो अदुम हाइबीरोबको अमदी लेबाक थुगाइबा पामबनेबा कांग्रेस की डॉक्टर लमतिन थांग सिदी लेबाक थुगाइबा पामे हाइबनेबा थुगाइद्रीदना थुगाइद्रीबा ngasi BJP हाइबा मणिपुर की सरकार सिदा यावरिबा मिनिस्टर अनीदी कनानोबा आईने आई कांगलुप फुरुप याम पल्लगा वा ngangbसे आई हाइसु हाइतबनेबा आई हखोदी कांग्रेस पार्टी की ओना हाइसु हाइनिंगदबनेबा कुकी से हुजिकी मखा दुम चथबियो मकोइना हुजिकी सरकार थुगाइ मणिपुर थुगाइबो पामबा सरकार सिदा यावरिबा गवर्नमेंट सिदा यावरिबा कुकी MLA मिनिस्टर सिंगसे सिगी मतंगदा मकोइगी स्पोक्स पर्सन अमना BJP की स्पोक्स पर्सन अमना हाइकिबसे अखोइ मणिपुर स्टेट अखोइ BJP स्टेट की ओइनादी कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लैबा नियम की मतुंगिना अखोइना मखोइगी मथक्ते एक्शन लकोना हाइदो सेंटर ता थाखरे अदो एक्शन टेकन दी सेंटर न तोरकदमदी हाइबा वाफम मम मखोइना स्टेटमेंट अमदा थम्बी मखोइ हाइबदी BJP नको मखा सतबी डॉक्टर लमतिन थांग लेबाक थुगाइबा पाम्बा माले हाइबनेबा मयाम हाइसे लेबाक थुगाइबा पाम्बा मिसक अमनेना BJP की कुकी की MLA मिनिस्टर सिंह सिदी लेबाक सि थुगाइना नबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबदा साइन तौरगा दिल्ली दा थारिबा सिंगदुगी लिस्ट टू द यावरिबनेबा मियाम लोइन खंगबनेबा BJP न मदुदी एक्शन लौद्रे हायरकांदा मोइगी स्पोक्स पर्सन अमनी थादोगा मोइ अमनी फमजलगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरगा हेक्ते सेंगदोगा याब्राबा नोइगी सेंगदोक सिंगन अवाय अकुम ब्लेम गेम दु नतेबा लेबाक प्रजा मियाम जिना पामी सिदे लेबाक प्रजा न करी पामे लेबाक थुगा तो पुन्ना हिंगमिनरिबा मणिपुर सिबु कुकी की लम हाइदना तोंगाना तालिबसे मसी पीगदबनी हाइदना सरकार हाइबसी लेबाक थुगाइबा यादेबा सरकार हाइबसी लेबाक कनगदबनेबा लेबाक कनगदबा सरकार अमदा यावरिबा मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर अनी ने साइन तौरगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबने ना साइन तौरगा सेंटर दा थारिबा मी अनी दुबु एक्शन लौदेबा अदगी अतोप्पा MLA सिंगु एक्शन लौदेबा अदुगा सिदैदा अखोइगी लौफम थोकपा एक्शन दि लौरी अदुसु था कयानो लैरबा मतुंगदा मियाम सिना लेबाक पुंबा इरांग हौरकपदगी मखोइगी मथक्ता एक्शन लौदबा यारोय हायरकपदगी करिगुंबा खरा तौदबा यादबगी कॉस्मेटिक लेयर अमा पाट की ngahaki ड्रामा पॉलिटिकल गिमिक तो तौबनेबा BJP की प्रेसिडेंट ना स्टेट की BJP प्रेसिडेंट दुना करी एक्शन लौदबा मोइगी डिसिप्लिनरी एक्शन करिगी लौदबा थागरे ये अदुदी मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सो MLA दुदै लौथो हाइबा नते मिनिस्टर अनीदो कैबिनेट मिनिस्टर अनीदो कैदोबै ड्रॉप तौदबनोबा अदु मसिदैदा असेंबली दा अखोइ मयाम अमा प्रोसेस अमा तौरे मदु तौगदबने ना लोगी ओइबा मयाम अमा अदु हुजिक फावबा एक्शन लौगदबने हाइबसिसु अखोइ प्रजा मियाम सिना कांग्रेस पार्टी ना ओपोजिशन ना लावरकपदगी तौबनेबा मोइना तौरकबा नतेबा अदु इतादी यंगोने ngasi bawa moigi mathakta एक्शन अमता लौदबा डॉक्टर लमतिन थांगी मतंगदा आई माबो ama haibagi wana te phai phate kaim haijaroi tawbadangbu minister nemcha kipgendu ngarang nahan manipur gi imphal international airport ta BJP gi moigi general secretary in charge manipur gi adu lapa matamda airport ta maitai gi MLA minister mayam amaga nemcha kipgen ga nok tana moigi in charge to work po uyeba airport manungdu da adu dadi praja miyam si karigi question tawdabno ba why only congress party kaidogo no congress party da khata point tawrise leibak si akoina paibra ba सरकार से अखोइना पाइब्रा हाइमनिदा अदो हजिकी वीडियो तो हंदकिने हाइनिंग तो कोई यामना हजिकी मोगी हजिकी यामना पनकिबा ओपगी तो सेंटर की मोई हाक लाइतन मोई सिदे उनरी म्याम सिदी काय दो चलगा उनरी म्याम सिदी अदुददी लोइन पुल्ले प्लेटफॉर्म द म्याम साउगिनी वारौगिनी हाइबगी तौसनबा वाने मफम खुदिंगमक तो मोई उनरी सिदी कदाय दनो मोईगी नेशनल कन्वेंशन अमा तौबदसु अखोई मणिपुर की मिनिस्टर मैम अमगा मोईगी कुकी MLA मिनिस्टर मैम दुगा फोटो कापमिनबगी सोशल मीडिया दा वायरल ओइख्रिदुदी मणिपुर दा लागा भेली मनुंगदना कुकी साउबा साजनबा कुकी नुंसिदबा साबा मैतै सेंटिमेंट सागनबा होनबदा खोंग हे कांथोखिबगना आदा लोइना पार्टी तौमिनबा आदा वावा नोअगा प्रोग्राम याउमिनबा सी याब्राबा MLA मिनिस्टर मोई मसेन नुंसिनरी दुमाइना मैतै ओरसु कुकी ओरसु कांगरुप जात बिजात खाइदना मोई मसेन पुनबा यारी दुमाइना मिसम प्रजा मियाम सिसु अमता पुलहल्लो हाइबनेबा कोइना हाइबदे BJP की MLA मिनिस्टर कुकी की सिंगा मैतै MLA मिनिस्टर सिंगा पुल्ले हाइबा नतेबा एगी पॉइंट से
लीडर मसेन मोय मसेन दी उनबा पुनबा यारे हारगा कैदौबगी समजरबा प्रजा मियाम सिबुना सगाई बिरगा थंबिरिनोबा पुनजन हंद्रिबा करिगिनोबा असीबुनेबा अखोइना क्वेश्चन तौजरीदे अदुना बीजेपी ना जितना लाख अमरोम लिसिंग तरा कुन लक सेंदो अगसो लेबाक थुगाइबदा यावरिबा मोय कुकी सिंदुगी एमएलए मिनिस्टर सिंदुगी मथक्तदी एक्शन लौदे ngasi भावबा पार्टी दगी तानथोकते अदुगा सेंटर की मवा याम चत्तबा स्टेट ना डिसीजन अदुम लौबा पार्टी याम साबनेबा बीजेपी से कांग्रेस दी नोय हाई कमांड की ऑर्डर याम ngaidai ga haibनेबा कांग्रेस पार्टी दा मोयना अदु ओइबा तारगदी सेंटर दा अखोई थाबम थोकपदी थाग्रे मोयने एक्शन लौरक्तबेने हाय तारगदी स्टेट की मथौ अमता लेत्रबरा मागी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मागी पावर अथॉरिटी अमता लेतब्रा बीजेपी पार्टी हाबसी सेंटर दगी चाबी थारगा चलाइरक सरकार राबा अदुदी स्टेट ता सरकार लेरुबै करी कादरी सेंटर ना एक्शन लौरक्तबैनि हाय तारगदी अदु ओइबा तारगदी मणिपुर दा लेरिबा बीजेपी सरकार सिनसु लेबाक थुगाइबा पाम्बा एमएलए मिनिस्टर सिंदुगी मथक्ते एक्शन लौबा ngamdaba सेंटर दसु चे थाग्रगा एक्शन लौबिरक्तबा हाइबसे बोर्ड स्टेट ता लेरिबा सेंटर दा लेरिबा बीजेपी सरकार अनिमकना मणिपुर से कैसु उसिते मवा लौदे अखोई लेबाक से कायरसु याय नोय हातोकनरसु याय हाइना खनबनेबा अदुना मसिदी कांग्रेस ता ब्लेम तौगदब नते मोय मसागी लीडरशिप तो अदुदा क्वेश्चन तौरे हाइरा कांदा मोय आंसर दो मियाम दो ओइना सेंगदोकदबने कांग्रेस तगा अदुमाइना ब्लेम तौरगा यारोय सिदी यारोय सुंया यारोय अदुना लेबाकना मोयना थुगाइरगा मीदा ताइसन्नबा मसिदैदा इम्फाल मनुंगसिदा ग्रेटर इम्फाल मनुंगसिदा 700 स्क्वायर माइल मनुंगसिदा चावबा सारा लेबदुना यारोयबा सेकमाय लांथोकपा ngamdaba सेकमाय यौबदै मक्लाब निखरनी आ मोयरांग यौबदै क्वाक्ता यौबदै चंगमरय पलेन यौबदै थकथक निकतना नुमिता दौरे हल्लगे न चटखरनी सिदैदा सवोंबुंग यौबदैदि सिदैदा कनो तौरगा चटपा ngamरय सि मणिपुर सि सिना लोयरबा सिदगी हेंदोकपा ngamद्रबा मोयसे सिनागासु मयाम वायन बिचार याम तौबा सारिये तानिंगदेबा अमता प्रजा मियाम सिदा अपंग सिगनोबा मणिपुर की एनीवेयर चटनिंग मफम दा अमता चटपा याहल्लोने होजिक अखोइजे इनिंग खातमना अदु कांददा नथौना लई हाइगेबा पीगेबा नोय द वोट पीगेबा सपोर्ट तौगेबा आई पार्टी दे आई तांथोकसुनो डिसिप्लिनरी एक्शन लौसुनोबा आई पीगेबा बीजेपी दा वोट पीगेबा हेक हंदक इलेक्शन ममांग सिदा मोयने इरांग सि लोसन ngambada तौनो यारोय सुंबसी सानगनो पॉलिटिकल गिमिक तौरगा मियाम से उच्चाइगनो लोइना खंगबा जाने मोइन तौरिबा लीला मियाम से हाइबा नुआइतदना हाइदबा न कोंगाय अमनेबा अदुना आई थोइना हाइनिंगदे अदुना कांग्रेस पार्टी की स्टार कैंपेनर दा अदु यावबा अदा यावबा हाइदोय सरुकपदे बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर लेबाक थुगाइबदा साइन तौरगा कयारक हन्ना थारिबा मोइदो असेंबली मिफम खुदिंगमक्ता सरुक अमता याद्रबा ऑनलाइन एमएलए मिनिस्टर मयाम दो ऑनलाइन की मिनिस्टर मयाम दो मोइगी मथक्ता हाने एक्शन लौबियोबा लेबाक नुसिबगासु सारी दुगा आई सुमाइन थमजगे स्वाइ मतंगसे मोइ मैनिफेस्टो की मतंगा ओफम तंग थमजगे कोई मैनिफेस्टो फोंखरे अदो मणिपुर इरमदम की दमकता हाइरिबा मैनिफेस्टो सिदा कोई मणिपुर की दमकता करी अखोइगी चौखत थौरांग अमदि मैनिफेस्टो से मणिपुर की दमकता यावबसिंदो मयाम तंग थंबियो याम एखोई इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओइना अपुनबगी ओइना सुंगरांग न्यू दिल्ली दा होय मैनिफेस्टो हाइबा तारे न्याय पत्र हाइदना जस्टिस पेपर हाइबने असी अखोई रिलीज तौजखरे मसिदा अखोई नॉर्थ ईस्ट की ओइना सु मणिपुर की ओइना सु अखोई यावरी यामना फजरीबदी करिनो हायकांदा अखोई से यामना वाराबा था तरा माथोई से मसी करी तौरगा अवाबसी कुअनगदगे हाय तारगदी पुनमक्सिगी अवाब ताहल्लिबसे कनानानो पुनमक्सिगी हौरकफमसे कनानो रूट कोस अमा अखोई थिदोक्तबा यारोयबा अहानबददी सेंटिमेंट दा इमोशन दा चटलगा कुकीना अदु तौरे हाय अदुमाइना अदु तौरे हाय मोइना अदुआइदा हौरकपने हाय सुम तौरकपने हाय दे अदुदा अदु तौरे हायबदो अखोइसु लेबाकी इंटरेस्ट ने बीइंग ए मैतै अखोइसु याम नुंसी याम इमोशन ओय अदुबो तपना स्टडी तौरकांददी अखोइना कुकी तौरगा कुकीदा दुम सावर लेबना याद्रेको मसिदी सरकार दा ताइनगदबने पुनमक सिगी मपुंग ओइबा दायित्व लौगदौरिबा रूट कोस ओइरिबा सरकार सिना लौखटफम थोकपा थबक लौखलक्तबदगी तौफम थोकपा मथौ तौहौदबदगी अखोइ मसि पुनमक्सि थोइबनेको हाइबसे अखोइ खंधबगी मतमदु यौरेबा हुजिक्ति येंगो
adu tawbagine amuk haini adu tawbagine amuk haini ngasi phawbada megi tang ahumdagi hauraga ngasi phawbada manipur gi laingak ki makok thongba singna manipur gi honorable chief minister na press conference ki khuthangda media bite ta any program function gi sideline da mana press da wa ngangba matamda koi mahakna thambase intelligence failure ne amuk haini law and order si khitang akoi maintain ta hodre law and order soire amuk haini adagi sumain tawdana security lapses lehobadagi ne amuk haini moina tawri sibuba adagi khara leira kandana amuk ima iben mayam da taina bire noina sentiment sagatana laibak haibasi emotion na ngakadaba natte laibak ngakpa haibasi emotion da chatpa yaba natte amuk haini miyam sibu yamna akoigi kaino amuk tahan angawba amuk tahan biba matam som koi ningjang jeba megi tang homdagi hore harakanda adagi lana lam khopchan ba mayam bu takthoke tawrubadagi ne amuk haini adagi somda border fencing phajana tawramdabagi ne haini free movement regime gi ne amuk haijan gani miyam sida mana utchaira chaira ga laise irang chi kaidobagi no haibase ngasi paleba sarkar sina chap chaba akoi root cause ama puthokpa ngamdri ba solution puthokpa ngamdri si kari gi no problem kari no phajana identify tawba ngamdri bagi ne ba every problem has its own solution ne ba solution laitaba problem amta laiba hongna deba aduna problem karino masak khangdaba minadi answer puthokpa ngamoyeba aduna ngasi gi sarkar sidi solution purakpadi lairadana ngasi mioi lising humdra marphu akoi lanjena dana isana isagi lamda lanjena rabaneba akoi si yongone asi mayum makai da tekta kaidana hangina ba hona bide mayum makai sabina ba hona de resettlement gi matang da akoi kaimta hona bide sarkar sina tawrise prefabricated akoigi adum ba house khara akoigi box man ba achapot ki box man ba mi leiba chanboi chanda boi tawba aduda matai manaw macha mayam do thamjan biri ne ba yen boiler loi badawna mi bu ayuki nungdang gi cha khara machin ja khara thabiraga hawai thongba khara lapu iromba khara ada chingman dai khara ka uraga lapu du kha irola char pijar yaba na teba nati aina haise aina haijari je taseng manipur pumbagi entire population sigi khanba ngamdraga so Lanjina maram oiraga directly impact piraba awaba nanghanlaba makhoi lising humudra marphudo adugi thawaisi amuktangdadi mi pairibasi ko anbiyoba aduga makhoi gi mayum makaido sadana hana dauna mahusagi punsida hanjal hanbiyoba tekta kaidana aduga tapna lanjina maram oiraga manghalluraba economy gi phibam education gi lamda mangdhara aba mayam adagi misi mina yawgiba imung singi awa ana mayam business gi lamda senda lambi da leijaramba lairaba leitaba kaya amana irang sina maram oirakanda thengnagiba awaba khuding makse masi kamdauna ku ongadage haibase khangdriba sarkar se masi amatang sindo akanda anauba sarkar ama putho akanda the situation in Manipur has gone from bad to worse due to the callous neglect of the BJP or NDA government. Haibneba akogi manifesto page number 37 point number 5 ta yawbase. So Congress will remove the present state government forthwith and heal the wounds between the communities. Haiba akoina ne tawgodoriba poche Manipur gi wena Manipur gi ne si Manipur gi ne aduna both the communities irang sigi waroisin purake haitaragadi akoi community amakakta da wari saraga yaroyeba loina soiba maigai khuding makse akoi tawba tabaneba duga community animakna yanaba pot ama pura e harakanda akoi adumaina peace process ama la allakanda yamna satisfactory oiba to all the people of the state amanasu kaidaba warauna daba amanasu sauning oidaba solution ama pura e harakanda akoi Manipur se hena chaukhatpa peace and stability leiba peace and harmony leiba chaukhatpa adugumba leiba ama ohelakadoribneba aduna akoi manifesto da yawriba singsi asukki matik phajaba haiba tare infrastructure adagi ama phangi matang asigidi ai thoina haijar roige bako autonomous district council gi matang da phajaba mayam yawri congress ki manifesto da haidi local government se akoi kamaina hen effective ohengadagi haiba yawri adagi akoi sigi fund mayam singsi yamna proper channelize tawre harakanda akoi hena developmental work da transparency accountability lehalaga thabuksi kamain to halaga hena akoi manglom da pukhalakpa yabagi haibagi mayam am yawri bako
aduda khwaidagi maru oiba aina puthokjari basidi karigino haraga irang sina akhoi gi immediate akhoi gi ithaudi tax ti karino harakanda lan sigi waroisin purakpa tangdu leita hanba waroisin purakpa sineba aduna akhoi kanglup khuding makka yananaba purakpa aduna manifesto sigi main theme di akhoi karino harakanda punamakse kari tawraga waroisin purakpa ngamani BJP di kanglup amana akhoi wari sungsa sararoin leikhramneba hadoi tardi sarkar si ama sinba mathau tadrane aduna Congress party na kaidogani haiba matamda present state government si remove tawgani ba aduga akhoi peace process haurakani ba makhoi na ngamdabado Congress party na miyam gi damakta tawrakani haibane loisalakpada akhoi Congress ki maikai dagi Manipur gi miyam da kari wafam thamningi aroiba wafam amtang voter singi khallaga or laibak miyam gi khallaga wafam tentak na mina amkhaktang lorga thabbi minute amadai khitang henbiyo dana haidi miyam da appeal tawbada karigumba amkhaksu yawhoge tawbanida akhoi Manipur praja miyam gi mafamda aina mapungoina hainingbadi matambudi leisalaktre aduda aina hainingbadi karino BJP na ngasi amasung BJP ga chatminariba political party na Congress ta yamna chawna charge tawba amakhak lei free movement regime se Congress na free movement regime chatna halambadagi ngasi di both side ta akhoi illegal immigrants mayam changthal la haraga ngasi di leibak si sumain tawbane haidana adugi miyam ut chaibado amuk hanna tawbirano ngasi kawba numit sidagi Manipur praja miyam hana confusion leiram basing du so ai thamoi seng appeal tawjari ai documents kari kara loina yaujari sida ko ai miyam da loina kaino tawraga ai kaino tawjagi ai circulate tawrasu tawjagi ba ai miyam gi mafam da ai yam nuai ta ba hai tare ai amagi party gi nate Congress ta blame tawraga ai khoi gi party gi negative chat khraga BJP na hena vote phangrani khot khrani haibagi dumba wa amta nachada ba adagi aina si sengdok chari si so akoina si sengdo e harakanda aikoina yam kaino tawrani haibagi wa amta natte miyam da lana lamjing base masi phatte ba fake and figure oina leijaba migi data oina leijaba in written da leijaba potne record ta leiba figure amabo aikoina manipulation gi warfare se miyam da lana misinterpret tawraga lana lamjing naga younger generation kaya ama mapung marai phajadriba wakhalosing akhoi uriba tariba kharaduda chumaboi ninge khallaga aduda yumpham oiraga chatiba mioi section do aduda lana lamjang giba taragadi hayeng moina leibak si kamdawna nga augadage si hana yengbiyoba akhoi yengo kainogi free movement regime sibo akhoi da Congress party da taisan nayeba moi kwai ngakpase 390 kilometer akoi Manipur ga Myanmar ga gi border se share tawna base asigi 10 ga base Congress party gi matam da 10 kilometer border fencing hauram ma bane ba ase ngasi BJP na tawni haibda ngai ri bane ba CM so adagi madusu tawni haiba khaktane ko fencing tawni haiba khaktane ko tawdri bane se aduna ai pathok charake the free movement regime came into existence in 2018 as a part of India's Act East policy. It allows cross-border movement up to 16 kilometers without a visa. Under the agreement, individuals were also allowed to up to 2 weeks in the neighboring country by getting 1-year border pass. Sisibu aina haijalu ba yabraba aina si haijallagadi aisi jail da leiroidraba horen ngak leiraga aisi phabala oidraba karigi hai adoi tadi aina ngangi se lan ba taragadi angtung miyam sengdok piroba free FMR se came into existence in 2018 as a part of India's Act East policy 2018 se Congress panbra BJP panbra free movement regime se Congress na taw chatna halambane haise kari da yumpham oiraga no ba haise free movement regime se BJP na su thamjanba aduga amok moina lauthok ani na afaba saraga amuk lauthokpa Home Minister Amit Shah na Union Home Minister Amit Shah na amuk lauthok ani na lauthokpa adusu lauthok triba su khangdaba aduna miyam sida harau hanbane ba
2018 दगिना 2024 भाव सिगी मरक्ता सही मरी मंगा सिदने मोइना मियाम से काउरम मदो बोय निंगबा मोइना हाइबा हाइबसी थाजरदो बोय टाइप दा मियाम से अंगावबा अपंग सिरगा 18 द मोइना चतना हनगिबा पोर्टुबु एक्ट इज पॉलिसी की पार्ट अमा ओइना 2023-24 दा लौथो अनि ना हारगा मियाम से खुबा खोन बंगम पार्टी नेबा सिदैदा अखोइना यारगा चटलगा कांग्रेस पार्टी ने फ्री मूवमेंट रिजिम थमलमी करिगिनो ना सिदा उल्टा पुल्टा ब्लेम तौरगा साउगत पंगमीबा प्रजा से वखन खंथबियो खर रिसर्च तौबियो स्टडी तौबियो अदुगा बीजेपी दा अमतंग परा तंबिसेबा अदुगा फ्री मूवमेंट रिजिम गी से आई यामबुदी हाइनिंग बने अदु स्वाइदा तेंतकना हायरगे अदुगा मोइना एनआरसी तौरगा वोट खोमी से मसीसु कयम कानारोय एनआरसी से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ना हाइबा वाफमगा होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइबा स्टेटमेंट अनी से चाउना खेनबने को मसी वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी चूज टू कंट्राडिक्ट अमित शाह's एनआरसी रो हाइदना नेशनल पेपर खुदिंग मक्ता यावबनेबा प्रगति मैदान रामलीला मैदान दा दिल्ली गी बीजेपी गी अचौबा मिफमम दा मासिव रैली अमदा डिसेंबर 23 2019 दा करी हाइगी हाइबदा His government had never discussed anything about the National Register of Citizens apart from the one in Assam. Assam da chatnari basi natana atai atopa India gi mafam amata da chatnabagi wafam amta laite haidana Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi na haigi baneba. Adu ngasi election mang da tara aba matam sida di BJP na NRC हायरगा मियाम से वो लाना लमजिंग हायरकांदा NRC से सीजन नरे हायरकांदा फ्री मूवमेंट रिजिम सीजन नरगा बॉर्डर फेंसिंग सीजन नरगा अखोई मियाम से वो लाइक लाइसु कइमता हैतबा पारम मरोइदबा कइम खंगम मरोइदबा मोइना हायरेबा खुदिंग मक्तुना चुमम मदो बोय निंगदना चटहल्लिबा अखोई बो रोंग इंटरप्रिटेशन दा यामना लानबा अखोई अदुगुंबा नॉलेज अदुदा अखोई से इराक नहनब होटनरीबसे सी पुनमक्तगी अखोई हौगतले हायरकांदा सरकार सिदा अमतंग परा तंबिसे अदुना अखोई लोइसल्लकपदा अइना अरोइबा ओइना मसिगी लेबाक प्रजा मियामदा अइना हाइजनिंगबदे अइ कांग्रेस ओइना अइ नुंसिबियो हाइबसे अइ हाइजरोय लेबाकी हुजिक ओइरिबा सिचुएशन सिदा अइ कांग्रेस पार्टी की मिसक अमा ओइजरगसो अइना लेबाक प्रजा मियाम नुंसिरबा इचिलिनाव हल्लमन इमा इबेल मरुप मपांग मपुंगोइना यूथ सिंगदा ngasi aina haijaning bade aikoi waba yaba ware thabak phangdadana aikoi mayam ama thengnare ngasi bazar da pauna bazar da thangal bazar da greater imphal manung sida thabak macha am tabu phangadi na pharmacy phamba yawbagi kanai pharmacy da dukan thabak ahang ba leibra kanai hotel da thabak ahang ba lei gambir shopping da leima shopping da singjamai supermarket da adagi lairiba imphal manungi phiron yonba dukan singsida fast food restaurant cafe singda tongan ba electronics ki dukan sing oisino sidaida part time job paisa khitang phangjaradi yare thabak macham tang ordi phangadi yare haidana naha kayama unemployment gi problem na irak naraba mayam se mase lising manga taruk lising tara gi tolop tu gi damak ta koi chen chelaga lairiba ne ngasi gi naha mayam se लान की मतमदा लेते लाइरबगी इमुंग सिंगदा सुजन नोमजरगा चाजबा मयाम दो मधु कयामतिक वारंगनी मधु ngasi अखोई लाकदोरिबा मिखल सिदा अखोई कैदौगदगे करंब मिहुत्ता अखोइना भोट थादगदगे अदुगा अखोइना हंदक थादगदोरिबा भोट से ममांग दा थोकिबा भोट कुंबा नते मसिदि टॉप यामना मरु ओइबा तोंगानबा डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक राइट्स मयाम अखोइगी वैल्यूज Constitution पीरिबा प्रोविजन चना कांगलोन मयाम मणिपुर कनबा और कंदबा मणिपुर थुगाई से हाइब्रा मणिपुर कन से हाइब्रा अखोई से मिकप मिराव खोलना थलन से हाइब्रा सिहन से हातोअन से हाइब्रा नत्रगा अखोई नुंगाइना इंगना चिकना हिंगगा अखोई नुंगाइना इंडिपेंडेंट ओइना निंखा तमना अखोई मणिपुर से नुंसी चानना लेमिना से हाइब्रा हाइबदो अदुगी डिसीजन लौगदबा खोंगफम अदुने अदुना हंदकते मिसक सिदा येंगागा मागी मतिक मगुन क्वालिटी दा येंगे हायरकांदा अखोई अपाम्बा खुदिंगमकपुसु सजेशन पीबीरो अखोई फीडबैक तो अखोई कइनो तौजगे अदुना मियामना सपोर्ट तौबिरे हायरकांदा अचुमबगीदमक अखोई जस्टिस कीदमक इनजस्टिस मयाम सेना पिक थल्लबा सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस कीदमकता अखोई पीस एंड यूनिटी अपुनबा मणिपुर मपांगल कनबा मचेत मकाई ताबा सुंगम मरोइदबा मणिपुर अमा मतिक चाबा मियोय खरना मणिपुर कौबा लमदम अमा लैरी को हाइदना पार्लियामेंट मनुंगदा लाउरे हायरकांदा अखोइगी मिहुत असेंबा अचंगबा मिहुत अमा ओइबा ngamhannabagidamakta इनर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी की मिरेप
Dr. Angomcha Bimol Akoijam yamna vocal oiba yamna chamjaba paisa su paijadaba yamna chinglemba profession amada leijariba oza miyam punomakna yaba miyam gosu totna tinaba yaba asigumba oza se masida akoi mirep oihalase mahakbu khallaga thagatlase aduga outer parliamentary constituency dana Sri Alfred Kangam Arthur bu MP oire harakanda matik charaba MP ani sina akoi thak ni alle harakanda Manipur se India lengakna central government na aikoi as henjan bayaba lam na te ko maside nahan gai mi dane ko makha polam mi si lam da oiram dre ko mi sinane usit hange usit loi ki hange ki haloi tawbira oi haiba se punamak se mi duna logodori ba role and responsibility magi guts magi mathauna magi sincerity manung dagi inborn oiraga yaujarak pa adugumba capabilities mayam do adu explore tawrakanda ne urak toise aduna punamak se yengbire harakanda achumba phirep ama lobiraga akoi justice ki damakta khongpham do leminarasi mai pak pa khunai chawkhat pa khunai ama oinanaba akoi achumba mirep thagatlasi Oza Bimol Akoijam support tawbiyo haijaningi outer dana akoi Sri Alfred Kangam Arthur da support tawbire harakanda amuk tangdi moina kari tawrakke haibase yengaga ngasi paliba lengak sason se masida para ama tambirase akoi paisana leihal lagum se paisana chatlaroi se Boat hayang hang sitne harakanda akoi makoi gi mitrang jadu da tawhal lagum se nampu sason tawraga gundaism tawraga mi phuraga chairaga dhap tawraga boot capture tawraga akoi paisana leiraga thema nawraga akoi vote tawhal kum se punamak se akoi pachana challenges mayam se face tawmina se haiba se ai haijage thank you Thagasaring asi akhoi Northeast Window TV ge khanabo thorom moiriba election special da achinba kaya kai thokpiduna khoi studio da lembi rektona thorom asi bu mapung phan hibigi damakta yamba bu haninga leten thar pa phongdok sari okay viewers ngasi gi di matang isida kaina bagi athagdu nizari mathangi thorom da mu miyang taminasi once again it's me Mukram Perwin signing off.